Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, entah kira lihat ada. Jadi kan cukup miris dan cukup sedih di waktu kalian. Nyan syahara tanyo semuslim seagama kan. Awak runya ibanda baru baik tulak lima mahasiswa sakit dan puyak tulak lagi nyan. Nah, menan dah berah. Nyan awak kah mahasiswa uniki bekna lagi nyan birun. Boh? Siap kan? Bek kat tulak sesama Islam hanjut menan hana gayu agama itanya kan. Ngon nasab ke ngon seagama masa muslim senasab ngon muslim seagama ke ngon seagama lagi runya hanjut tulak ai nyan muslim sin. Ya menan awak nyan Islam sin. Man awak nyan kata jepit idih nang groi. Gantung haru-harai idih nang gro kai me keno o ka barokon masa ipoh lewat Myanmar yan. Jinoi pegah na ipoh li kan. Kai duk Bangladesh tu Bangladesh kai propaganda ke bang. Jadi untuk mensiat je payah tak terima. Yang mana nu pegah awak ka. Fitra. Bah. Pegah rakan-rakan nang eliong ngan bau niki bek bi ikut-ikut nama sesuai Banda Aceh hanaga tagai yang perangai menayan. Nya menan madang pegah. Agama pernah gayu lagi kan. Muslim bersaudara. Ya menan. Al-Islamu kal jasadil wahid. Kiban ti bangsa Aceh mutalo waris kasih bila kabeh berarti lagi kan. Nyo di. Nyo kan? Putak tula ala syahara ada lagi kan. Nyo palang anak nang ro pegah ti menan. Nyamban syahara be, syahara mutua. Hilong ku dukung, mutiat ku dukung bangsa Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.